Kajinga kini tiket jengki pajbak kalong ke bejur bahana ke bentaban yok petkai ya kajinga kun semifinal ke Beningkong jong ke Duran Cup hapedeng ke Shillong Lajong FC bat ke North East United ke Banlong ha Kesnginingkong HJN Stadium. La saki baki pajbak kilaya nyom ha Golfling Shillong ban yok thet ya ki tiket Henry Bun kila benyabong yok tiket. Ki dekot shnong jong ha Golfling ru kalami syakmat bantem ya ke jinghuri hura jong ki pajbak. Syuk-syuk na kaliang ke Directorate of Sports and Youth Affairs Meghalaya rengkat bat ke Office u Deputy Commissioner West Giant Hills District. Rengkat ke jinga Trelang ke lat that labok dorbar shnong jawai, kien bu ya ke LED screen hamadan dai masi. Ha kli riat ke Office District Public Relations Officer East Giant Hills, kan bu ya ke LED screen ha pelau jong ke DC's Office kli riat. Nakaliang shnong ko fling habang ilai ya kaliga jinga di tiket ani ke port. Jumbun breu. Ini nak lihat stong wilayah langsung ketukan dengut di lembat wilayah bilang menyerap ya bilang ya mereka jadi di tiket jadi nak lihat stong ini orang yang fee rumah ba kasong kemudian mentai apa jadi tiket apa kami kumpulnya kerja hura kerja kredit tiket kerja niat we ngimban se ban mi penbaik kono kerja yang mensal le kerja dia soal dat kali kerja ini Sinatong ketungan gue keceru kipala kelon mah, mak kecil nyat, cepat jadi di pajak mah belum berjaya, kalian kerja sedikit sedikit. Kecuali pajak hanya mentang kasih kalau tentu mesti berulai wan. Kalau jujur juga ketungan ni ikon jangan ada berapa je pajak lalu paham ni, di negeri nasional orang wilayah, ikon di wei begini poilang ini pej, namakan lumkan kono kerja. Puri hurane kanu kecilnya gede mo genre kan nang poi ke por pat ini nung dia kecikat timpat dia ke por ke babiang di RBJ sini di nasa kadau poi baru hatak por lang bun lang slay adap lot gani ga area ji ini pot pai adu 10 adu sate keleng kala slay lot dikali gede tayo ini nak liang senong imban se ban mi banyarap ya gini dong penyak yang kena organizer yang kami badi yang tiket nama nila ban penbaik mak nang ba Indonesia kan ngono diskusi kena ke porter ini kalau baik mar bade gila de ban keren pai ba barbar gila long di bajai skap ya kubling pai ba nomor 3 kongo bah ke ba romasong kala keren nang ba yo ekonomi ka jigas penak bah pre kam cukup baik. Kalau tu ni ketua ni ke semua maklah nak ini nilai dia tiket nomor ba kila awak nak kila dia Islam bolat dia kila dia nak 10 biji kenang bang pajak non spi mereka jengbu jeki bat RBJ pajak bah tak por RBJ tu lawan bah kejuk por baik baik bah macam ya ke pajak nak kena jong kira dengan saya kata ni kesin tuna mah tangman ini kalau ke first time mah try apa hanya kata snow jigir ba pajak unton kan ni ngirim lang mudur hiru ba pajak unton kan ni ini kalau enggak mah nanti squad in pet bah mah ya try bah tang unton kan ni sesi kan song tadi kumni te nomor ba kejembun beri plat ngirim nang leng snow in lasu nomor ban yuk penjat mah nomor tip suki beri ban ini kita walut tah ni kalau kumni te ngasai kan yang demas snow yang pekat biang kan asin udah ban ai cakabiang ni nai ai syuru nomor hapek hap organize ba ya komiti di anak di inbo nak lagi concern mah nama teman-teman menunggu kecil. Kena gede Golfling.
keji lumlang jong paj ba na ka benta ka final kau ke bagai Shillong lo jong kan pun persa ya kan North East United FC ha ka arf ndrik ndrai ke balongo bagi paj ba kilawan ban yakne tiket menda ka si arf trik ka si sajjan